Evo, čast mi je ugostiti poznatog arheologa i ljubitelja povijesti, gospodina Semira Osmanagića, otkrivatelja bosanskih piramida. Evo, možda za početak, od kada se bavite arheologijom i poviješću i odakle potaknula ljubav za tim? Istraživanje drevnih civilizacija je u mom životu prisutno barem 25 do 30 godina. U početku sve se zakolutalo sa mojim čitanjem velikog broja knjiga i što više čitate, shvaćate da ono što nas uči o povijesti da većinom nije istinito. Onda sam počeo da putujem, išao sam na lice mjesta da se uvjerim da li je to što nam tvrde tačno ili ne. Onda sam počeo shvaćati da gotovo sve što su nas naučili je pogrešno. Počeo sam napišem svoj ciklus knjiga pod nazivom Alternativna historija. Obilazio gotovo većinu arheoloških nalazišta u svijetu. Moja doktorska disertacija je o civilizaciji Maja i proveo sam dosta vremena u zemljama Srednje Amerike, Meksiku, Guatemala, Hondurasu, Salvadoru. Tako da sam shvatio da je svijet drevne prošlosti vrlo uzbudljiv, da je mnoštvo znanja zauvijek zaboravljeno, a mnogo od tih znanja bi nama koristila našoj civilizaciji za rješavanje naših nagomilanih problema. Evo, večeras ste po drugi puta već u Slavonskom Brodu. Prije Slavonskog Broda bili ste danas i u Osijeku. Vjerujem da ste izuzetno tražena osoba za predavanje i da se ljudi sve više zanimaju vašim istraživanjima i otkrićima. Istraživanje piramida zapravo će obilježiti 21. stoljeće. Ono što su nas učili, a to je da su one građene samo u Egiptu i Meksiku, nije točno. Građene su na svim kontinentima. Pa čak i istraživanje egipatskih piramida u posljednjih 100 godina je nedovoljno i ono što su nas učili da su građene kao grobnice faraona također je netačno. Dakle, mi smo na samom početku. Ko ih je pravio, kada, na koji način i zašto su pravljene su pitanja koja će obilježiti narednih nekoliko decenija. Putujući svijetom ustanovio sam da piramide nisu bili plod lokalnog scenarija, već da je postojalo svjetsko znanje, koncept o piramidama koji imaju pravilnu orijentaciju prema stranama svijeta. Slično je i sa otkrićem bosanskih piramida koje zbilja unosi jednu pravu revoluciju u naše gledanje na drevnu prošlost. Evo, i kao što smo mogli čuti na predavanju i evo sad što ste rekli, zapravo sva priča o piramidama, znači o njihovoj povijesti koja se prezentira u udžbenicima koji evo već generacijama učenici uče nije točno. Pa smatrate li da se to treba uskoro promijeniti i evo na koji način se to zapravo može promijeniti da ljudi prestanu biti u zabludama? To se mora mijenjati, moramo se osloboditi dogmi. Na sreću postoji jedan broj nezavisnih, samostalnih istraživača koji se usuđuju reći istinu, koji ne zavise intelektualno ili financijski od nekih profesora, menadžera, dekana, predsjednika i tako dalje, već govore ono što misle. Ja sam jedan od takvih nekonvencionalnih autora i ja bih rekao da što više ljudi čuje, sazna, dobije argumentirano objašnjenja o piramidama širom svijeta, da će se polako mijenjati i svijest. Ljudska civilizacija nije stara samo 8000 godina, nije sve počelo sa Sumerom i Babilonom, to je samo zadnji ciklus u povijesti čovječanstva. U prošlosti je bilo takvih nekoliko ciklusa i obično bi vrlo razvijene civilizacije stradavale u globalnim katastrofama i čovječanstvo bi trebalo počinjati iz početka. A piramide su bile u središtu gotovo svih civilizacija jer je riječ o vrlo kompleksnim energetskim mašinama, najkompleksnijim objektima koji su ikada pravljene na našoj planeti. Koje su to možda poteškoće kojima se susrećete pri vašim otkrivanjima? Da li je to vezano većinom bude uz politiku ili uz druga mišljenja vaših kolega pa se nalazite na sukobima? Prvi koji se odupiru novim idejama su ljudi iz kulturnog establishmenta. Oni su već decenijama navikli na jedan ustaljeni način rada. Oni misle ako su dobili titule, pozicije, da je znanost stala s njima i zapravo oni predstavljaju najveću kočnicu
progresu. Više nisu otvoreni, spremni da primaju nova znanja, već se zapravo ponašaju kao profesori koji znaju sve. A zapravo nauka nema granica, uvijek se može ići naprijed. Tako da, rekao bih, tako je bilo uvijek kroz vrijeme. Većina je zapravo bila u funkciji održavanja statusa quo, a tek nekolicina hrabrih, odvažnih kročila je naprijed, bez obzira na osobne žrtve. To se dešava i u našem slučaju visokom, da svi oni koji rade na ovom projektu su izloženi jednoj, ja bih rekao, javnoj na neki način osudi kulturnog establishmenta. U našem slučaju, slučaju naše fondacije koja vodi ovaj projekt, uskraćuju nam dozvole, financiranje, bojkotiraju medijima, ne dozvoljavaju pristup UNESCO, ali uprkos svemu mi nastavljamo dalje dokazujući da su bili u krivu i da je istina na našoj strani. Evo, najviše možda prašine podiglo u Bosni i Hercegovini otkrivanje tih piramida, pa vjerujem da sve zanima na koji način su otkrivene piramide. U 4. mjesecu 2005. godine po prvi put sam došao u grad Visoko, centralni bosanski grad, 30 km sjeverozapadno od Sarajeva, u posjet lokalnom zavičajnom muzeju. Oni su htjeli da im pokažu svoje srednjovjekovne zbirke, međutim ono što je privuklo moju pažnju, to je pravilna geometrija uzvišenja koji se uzdiže iznad Visokog, tad je bila poznata kao brdo Visočica, međutim nije riječ o brdu, nije riječ o prirodnom uzvišenju, već je riječ o jednoj vještačkoj strukturi. Na prvi pogled očigledno je da ona ima pravilnu geometriju piramide sa trokutastim stranicama, sa izraženim bridovima. Kada postavite kompas vam jasno pokazuje da stranice piramide odgovaraju stranama svijeta, istok, zapad, sjever, jug, a putujući svijetom i istražujući stotine piramida u Srednjoj i Južnoj Americi, u Kini, Egiptu i drugim zemljama, ustanovio sam da većina tih piramida upravo ima orijentaciju prema stranama svijeta. Na osnovu ta dva elementa, pravilne geometrije i pravilne orijentacije, zaključio sam da se ispod nanosa zemlje krije ogromna vještačka konstrukcija koja po svojim dimenzijama znatno prelazi Keopsovu piramidu. Bosanska piramida Sunca visoka je više od 220 metara, a Keopsova 147. U predavanju ste istaknuli i izuzetno velik broj posjetitelja egipatskih piramida i evo kada su čuli da su otkrivene piramide u Bosni i Hercegovini, na neki način su se i uplašili komercijalizacije tih piramida, odnosno da će veći dio turista normalno početi dolaziti u Bosnu i Hercegovini jer je otkrivene nove piramide. Da li smatrate da arheologija treba biti podređena komercijalizaciji? Egipat već decenijama gotovo isključivo živi od prihoda od turizma, od ljudi koji dolaze da pregledaju egipatske piramide koje su najpoznatije na svijetu. Arheološki turizam je generator razvoja u Egiptu, ali i u Kini, Meksiku, Peru, Gvatemali i drugim zemljama. Normalno da otkriće bosanskih piramida koje su najveće, najstarije na svijetu, čiji je beton najbolje kvalitete, čija je orijentacija stranica najpreciznija, čija je mreža podzemnih tunela najveća ispod piramidalnih kompleksa. Dakle, zahvaljujući svim ovim elementima, bosanske piramide predstavljaju jednu strahovito značajnu turističku destinaciju i omogućit će Bosni i Hercegovini da u ovom stoljeću sama stane na svoje noge, jer to će postati najznačajniji razvojni projekt Bosne i Hercegovine. Normalno da one zemlje koje već imaju takve prihode od turizma kao što je Egipat, oni lokal patriotski nastrojeni naučnici ili i birokrate, da bi željeli da se to desi ne tako brzo i činili su i čine sve da bosanske piramide proglašavaju prirodnim, dakle ne želeći da turisti dolaze u Bosnu i Hercegovinu, ali istina je nešto sasvim drugo i onda kada vladine institucije Bosne i Hercegovine stanu malo čvršće iza ovog projekta, kada se otvori put prema UNESCO, onda će čitav svijet saznati da se u centru Bosne i Hercegovine nalazi jedna od najznačajnijih arheoloških
otkrića na čitavoj planeti. To mi je baš bilo sljedeće pitanje. Na koji način, zapravo prema vašem mišljenju, što je razlog što evo već sada vlasti Bosne i Hercegovine ne prepoznaju taj potencijal kojima mogu jako dobro proširiti svoju turističku ponudu i privući veliki broj turista i zapravo napraviti jednu internacionalnu promociju? Bosna i Hercegovina je u političkom smislu vrlo čudna zemlja. Zemlja u kojoj već decenijama vladaju koalicije, dakle vi nemate jednu čvrstu vlast, vi nemate dominantnog političara koji rukovodi svim procesima. U nekoliko navrata kompletna vlada, federacije, vlade Zeničko-Dobojskog kantona bili su u posjeti piramidama, verbalno dali potpunu podršku. Ali kad se dođe do financiranja, obično ministri kulture, zahvaljujući svojim tijesnim vezama sa kulturnim establishmentom koji je protiv projekta, koče izdavanje dozvola ili novca. Prema tome, ne shvaćaju da takvim svojim nezrelim pristupom koji je baziran na egu, a ne na interesima Bosne i Hercegovine, znanstvenim, istraživačkim, ali isto tako turističkim i ekonomskim, da zapravo sjeku granu na kojoj sjede. Umjesto da se brinu o budućnosti ove države i o mladim generacijama koji bi sa ovakvim projektima imali šansu da se zaposle i ostanu u zemlji, oni se zapravo ponašaju kao neke uvrijeđene dive, sebične, sa velikim egom, pri tome pokazivajući veliko neznanje u znanosti, nekulturu i to sa ljubomorom to stvara jednu eksplozivnu smješu i jednostavno onemogućavaju brži razvoj na ovom projektu. Evo pred kraj još pitanje, najpoznatija je Bosanska piramida Sunca. Poznato je da je još pronađeno nekoliko piramida, evo njihovi nazivi, možda obilježja. Vidjeli smo na prezentaciji da su one povezane sa tom središnjom piramidom. 5 objekata koje trenutno poznajemo, to su Bosanske piramide Sunca, Mjeseca, Zmaja, Zemlje i Ljubavi. Između piramide Sunca i Mjeseca postoji astronomska veza, naime sjena piramide Sunca prekriva piramidu Mjeseca na simboličan način. Kažu nam da je završena vladavina Sunca i dana, da počinje vladavina noći i Mjeseca. Piramida Zmaja je dobila ime po zmaju koji je simbol za znanje u Kini, Peru, Meksiku, dakle odali smo priznanje znalačkim graditeljima piramida. Hram Majke Zemlje pokazuje da moramo pokazati više respekta prema ovoj planeti koja nam je svima majka, dajući nam sve uvjete za život. A piramida Ljubavi na jedan simboličan način kaže da želimo iz centralne Bosne da šaljemo drugačije poruke u svijet, poruke ljubavi, poruke prijateljstva, a ne više samo poruke rata, nasilja, priča o ratnim kriminalcima i tome slično. I evo za kraj pitanje, poznato je da se na piramidi evo radi cijelu godinu, vidjeli smo u prezentaciji i predavanju da vam dolaze i volonteri iz cijeloga svijeta, kolege znanstvenici, arheolozi, evo koliki broj ljudi radi trenutno na otkrivanju i na obnavljanju piramida? Naša neprofitna fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca radi tokom čitave godine. Tokom zimskih mjeseci aktivni smo u podzemnom labirintu koji je dugačak 10 kilometara. Lani smo otkrili 3 podzemne prostorije, prije nekoliko mjeseci smo otkrili prve slobodne sekcije tunela koje se prostiru 100 metara i jedna ekipa od 10 do 15 ljudi, dakle stalno profesionalnog jezgra, radi tokom čitave godine. A tokom ljetnih mjeseci od početka 6. mjeseca do sredine 9. mjeseca, dakle nešto više od 100 dana, organiziramo međunarodnu radnu akciju za volontere i u tom ljetnom kampu lani smo imali 500 ljudi iz 30 zemalja. Ove godine smo se javili mladi ljudi, oni koji se u srcu osjećaju mladi, iz 42 zemlje. Prema tome, ovo je bio i ostaje u posljednjih nekoliko godina najaktivniji arheološki projekt na svijetu i ja se nadam da će tako ostati i u budućnosti. Evo, hvala vam zaista na ovom intervju i evo nadam se da će imati puno uspjeha u daljem radu i evo da će vlasti Bosne i Hercegovine prepoznati vaš trud, rad i ovaj zaista veliki turistički potencijal, a i također i arheološki, znanstveni, povijesni Bosne i Hercegovine. Hvala lijepa i svako dobro.